ولحمو إزدي جهاني جشنا قلك كون ديرينا وحابونا بجشنة دناف مدى ديرينا إزدياتي خويا دكت ودبيجنا چهارشنبه اکولی الكيتسون جشنا دكفت چهارشنبه ايكر جمعها نيسان روشلاته قالي ملتي إزدي داخوازك من جهواكو أسواك زاروكك كتشا إزيد خاني هفي عمي قالي كانش خورتت إزدي عدسي اتفاق الطباي هاف بكرين واكي سبقك قولي كرامكات ودبيجن چوما دیوانا بچای من لیدیتن خوشی و شای سر حمو اتفاق و تبای خودی گوت یا مش اتفاق شرما اتفاق کاره کی پیروزا برا کر تبای برا چیانا دا سرچیای دوید ما ایکو دو بوید و دست هاف بگرین دیگر ریز و صلاف بو اندام مالا زدیال بلمسافن وخدي تماما وهول هولا توصي ملكا هول هولا توصي ملكا هول هولا توصي ملكا ساعت خوش خدمت قبول امش خدي وتوصي ملك خوازين ام المستقبل حميد زاروكن خوصا ببينين وك مثالك خوش كارافين اشلاي ما مستازنار وهادي درس كرين توصي ملك شهادة وإيماني قلبك بدون قلبك دامه لانش حجامه كان يسبي مورامه شيخاتي سوالمه شيش مسمى فرمه دست اتفاقي ودبي دست اتفاقي ودبي دست اتفاقي ودبي Ich heiße Rosa. Ich würde gerne etwas über das Jesidentum erzählen. Ich fange mit einigen Fakten über die Jesiden an. Die Jesiden sind eine ethnoreligiöse Gruppe. Es gibt weltweit etwa 700 bis 1 Million Jesiden. Die meisten leben in Nordirak, Nordsyrien, Südosten der Türkei und in Deutschland. Das Jesidentum ist eine monotheistische Religion, also wir glauben alle an einen Gott. Es gibt 7 Engel. Und unser Erzengel, also der höchste Engel sozusagen, ist Dawsi Melek. Er wird als V dargestellt. Der V symbolisiert Reinheit und Schönheit. Bei uns Jesiden gibt es zwar die Hölle, aber nicht die böse Gestalt dazu. Denn wir glauben daran, dass Gott über Himmel und Hölle herrscht. Unsere einzigste Gebetsstätte ist Lalish. Das liegt nahe Mosul in Irak. Es gibt sehr viele Falschaussagen über das Jesidentum und auch viel Hass. Es gibt aber auch einige, die auch wie wir das Gute sehen und gerne konvertieren würden. Dazu gibt es auch die Aussage einiger: Wenn das Jesidentum die einzig wahre Religion ist, warum können dann andere nicht in die Religion konvertieren und die Wahrheit beanspruchen? Wir Jesiden halten unsere Religion nicht für die einzig wahre. Jede Religion ist aus jesidischer Sicht ein Teil der Wahrheit. Anders als in anderen Religionen muss man kein Jeside sein, um ins Paradies zu kommen. Dazu muss man nur ein guter Mensch sein. Es gibt auch einen guten Spruch dazu, welcher besagt: Als Jeside muss man ein guter Mensch sein, aber um ein guter Mensch zu sein, muss man kein Jeside sein. Wir Jesiden sind in einer der friedlichsten Religionen und unsere oberste Priorität ist Akzeptanz und Respekt aller gegenüber. Wie gesagt, trotzdem werden wir von dem Großteil der Menschen nicht akzeptiert und respektiert. In unserer Laufbahn erlebten wir 74 Genozide aufgrund unseres Glaubens und bis heute sind Tausende noch in Gefangenschaft. Der größte Genozid war am 3.8.2014. welcher uns alle geprägt hat. Gott schützte erst die 72 anderen Völker und dann uns, laut unserem Gebet. Und als Dank werden wir nicht gehört und jeder schaut bei uns weg. Wie wir wissen, kann man nur als Jeside geboren werden, vorausgesetzt, beide Eltern sind Jesiden. Wir Jesiden heiraten unsere Kästen ein, also Sheikh gehört zu Sheikh, Mirit zu Mirit und auch Pir gehört zu Pir. Jetzt komme ich zum heutigen Fest, Çarşamba Seri Nisani, das Neujahrsfest. Die Übersetzung von Çarşamba Seri Nisani verrät eigentlich schon alles, denn es bedeutet nur der erste Mittwoch im April. Wir bemalen traditionell Hühnereier zum Neujahrsfest. Dieser Brauchtum soll die Urpelle symbolisieren. Als sich Gott von der Urperle durch Liebe trennte, zerbrach sie und Licht kam hervor. Die gefärbten Eier erinnern also an diesen Vorgang, der die Entstehung des Universums und der Welt kennzeichnet. Viele kennen wahrscheinlich auch das Spiel, wo
mehrere Personen einen einnehmen und einander stoßen. Dieses Spiel gehört zu dieser Thematik. Gemäß jesidischer Glaubenslehre wurde die Schöpfung der Erde am ersten Mittwoch des Monats Nisan vollendet. Da Jesiden den julianischen Kalender nutzen, fällt das Fest auf den zweiten oder dritten Mittwoch des Aprils. Das Fest markiert die Blüte der Natur, weshalb die Erde auch als Buka Saleh, Braut des Jahres, bezeichnet wird. Daraus resultiert, dass es Jesiden untersagt ist, die Natur zu schädigen. Weiterhin feiern Jesiden in diesem Monat keine Hochzeiten, da die Erde die einzigste Braut ist. Das war's. Ich hoffe, ich habe viele gute Informationen geteilt und ich hoffe, es hat euch geholfen. Vielen Dank an meinen Vater, Sheikh Walid, welcher mir bei den Infos sehr geholfen hat und mich auch sehr motiviert hat. Und ein großes Dankeschön an alle hier fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein schönes Neujahr. Idawa Hamuk Piros bitte. حاتم لاله مندهوش او بهشتا پر نور و خوش حاتم لاله مندهوش او بهشتا پر نور و خوش حاتم لاله مندهوش او بهشتا پر نور و خوش لبر درگه شیخ هادی بوم درویشکی خیر قبوش لبر درگه شیخ هادی بوم درویشکی خیر قبوش حاتم لالشی من دهوش او بهشتا پر نور و خوش حاتم لالشی من دهوش او بهشتا پر نور و خوش هر ساق من هر بشي هول هولا قوسي ملكة جبو همو خلقي شنغاري سلام الرئيس بلا کنیاز بی مورا پاکیه برات و بر کوچاکیه لالش روشا ولاتمه کم نواری بیکاکیه لالش روشا ولاتمه کم نواری بیکاکیه حاتم لالش من دهوش او بهشتا پر نور و خوش حاتم لالشی من دهوش او بهشتا پر نور و خوش برام بستونایم برازای مدز بله گردا قازا ولات من رورها بکی ججدها و شر قازا ولات من رها بکی ججدها و شر قازا حاتم لالشی من دهوش او بهشتا پر نور و خوش حاتم لالشی من دهوش او بهشتا پر نور و خوش جناب شیخ ولید بنجورو جبو همه خوشکو برایت حاضر هول هولا توسی ملک عیدا کما پیروز رز و سلام
زوری و ستم سال و زمان در باز منحفتی و چار فرمان گزده کاری موند که ما پاراستین بولو زمان گزده کاری موند که ما پاراستین بولو زمان چید هاتم لالشی من دهوش او بشتا پر نور و خوش هاتم لالشی من دهوش او بشتا پر نور و خوش ای هاتم لالشی من دهوش او بشتا پر نور و خوش هاتم لالشی من دهوش او بشتا پر نور و خوش صاحب زوری و ستیم سالو زمان و پاراستن اولو زمان هاتم لالشی من داشت او بشتا پر نور و خوش هاتم لالشی من داشت او بشتا پر نور و خوش